Fil-Parlament Ewropew Malta qed tiġi mfaħra għax-xogħlijiet fuq il-proġett massiġġ ta' 50 miljun euro tax-shore to ship li se jnaqqas b'aktar minn 90% it-tniġġis tal-arja mill-vapuri tal-passiġġieri u tal-merkanzija li jkunu sorġuti fl-istess port. Bekk il-vapuri jkunu jistgħu jitfgħu il-magni tagħhom li jaħdmu bil-gass jew bil-heavy fuel oil, b'riżultat li inaqsu drastikament id-dħaħen li joħorġu miċ-ċmieni tagħhom u minflok jitqabdu mas-sistema tal-provvista tal-elettriku li se jkun hemm fuq ix-xatt. L-Ewroparlamentari Olandiża Vera Tax li hija wkoll attivista fil-qasam ambjentali, f'kummenti mal-ġurnalist ta' One News fi Strasburgu, qalet li Malta qed tkun teżempju għal pajjiżi Ewropej. All the ships that arrive, the cruise liners especially, they can stop with their engines being fueled by heavy oil, and they can go on electricity, and that's like zero emissions. So that's so nice for the people in Malta, but also for the European Union, because this is what we have to do in all our harbours. We have to use electricity so we can stop the air pollution. So it was really inspiring to be there, and I hope that a lot of harbours in the EU will also manage this, because this is the only way we can reach our targets in the climate plan. Il-proġett se jgħin biex fuq medda 20 sena Malta tifranka sa 375 miljun euro fi spejjeż ikkawżati mit-tniġġis fl-arja, bħal dawk ta' saħħa u kura medika, kif ukoll biex jittaffew l-impatti ta' tniġġis fuq l-ambjent. Il-Ministru għat-Trasporti jinborġ ħabbar ukoll li bħalissa qed jiġi msaqqa fil-Frequency Converter Station tax-shore to ship, it-tieni l-akbar proġett ambjentali f'pajjiżna.